Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusangire ijambo riri muri Mariko igice 8 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 9. Havuga ngo abigishwa biwe baramubaza bati umuntu yokura hehe imitsima yo guhaza aba bantu ko hano ari mu gahinga. Arababaza ati mufise imitsima ingahe? Nabo bati 7. Abarira ishengero ngo ryicare hasi, yabira ya mitsima 7, arayishimira, arayimanyagura, ayihereza abigishwa biwe ngo bayibagaburire. Bayigaburira ishengero, kandi bari bafise udufi duke, araduhezagira, avuga ko batubagaburira natwo. Bararya, barahaga, batororokanya utumanyago tw'imisigazwa twuzura ibivumvu 7. Bari nk'ibihumbi 4. Arabasezera. Haleluya. Aha mu gahinga ni mu gahinga nyene, ni ahantu hatagira ikintu, ni ahantu hatagira alimentation, ni ahantu hatagira isoko, ni ahantu hatagira boutique, ni ahantu nta kintu cyari gihari. Ariko muri ako gahinga Yesu yakoze ibitangaza. Nje kukwibutsa mwene data mu gahinga urimo ko Yesu agikora ibitangaza. Hari agahinga k'umubabaro wuzuye umutima wawe, Yesu aracyakora ibitangaza. Hari agahinga k'indwara, Yesu aracyakiza. Hari agahinga k'ubukene, Yesu aracyagwiza nk'uko yagwiziye imitsima ngo bakarya bagasigaza. Hari agahinga urimo ntazi, hari agahinga hagati yawe n'abana, hari agahinga hagati yawe n'umugore cyangwa n'umugabo. Ariko ndakwibutsa ngo Umwami Yesu aracyakora ibitangaza muri ako gahinga. Nibutse ukuntu Yosefu yagiye mu gahinga kugemurira bakuru be, bakamuta mu rwobo, baza kumukura mu rwobo, bamuramugurisha. Muri ako gahinga umwami yari kumwe nawe ngo aramujyana kugira amushitse ku by'Imana yari yaramuteguriye kuzaba umukuru muri Egiputa. Hari agahinga Mose yarimo. Muri ako gahinga Mose yarimo yumva ijwi ry'Imana. Nawe ndakwinginze ngo muri ako gahinga urimo wumvirize icyo Imana ikora. Aracyakora ibitangaza, aracyagabura agasigaza, aracyazura, aracyakiza. Kurwara kwanjye ntigushobora kunyemeza ko adakiza. N'umukiza aracyakiza mwene data. Ubukene wowe uri kuracamo aracyagwiza. Ndakwinginze umurabe kuko aracyakora ibitangaza mu gahinga. Hari agahinga, hari ubuhinga bwinshi, ariko hariho agahinga kamwe kabi cyane. Ni agahinga ko kutakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ndakwinginze ngo mwakire. Va muri ubwo busambanyi ujyamo uyu munsi, ejo ukajyamo. Ntuhage, ntushobora guhaga mwene data. Yesu ni wahaza. Izo nzoga wirirwamo ntushobora guhera inyota. Yesu ni wamara inyota. Agahinga ko kubesha, reka kubesha kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Aragushikana agukure muri ako gahinga k'ibyaha. Niwe yapfuye akazuka kugira ngo wewe ubeho uremurutse, kuko urarushe muri ako gahinga katakira Yesu. Ndakwinginze ngo mwakire kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanjye akugurura, ndinjiriwe dusangire. Mwemerere yinjiri wawe musangire, uruhuke. Nje kukubwira wowe ugomba kwiyahura. Reka kwigirira nabi kuko niwapfa urajya mu muriro. Reka kwiyahura kuko umwami wawe ari hafi yawe. Hindukira umwakire. Araguha agakiza, araguha amahoro, aragukura muri ibyo bituma ugomba kwiyahura. Ndakwinginze wakira umwami wawe nk'umwami n'umukiza. Uhoraho aguhezagire, uhoraho aguhaze, uhoraho aguhe icyo umutima wawe wifuza. Amen.